tokende biso nyonso bana mbona view Kongosha we adora Kisekede ukasoma nenda kumbujimai mwana wa mwaveni Mwenedict tena mbujimai babiteleje kwabona Kisekede mwishi mwa guest house Kapongo aveni wa Mwi Beach nanchane kumberu kwabo kuti kakare kakambele katuka tunda ngomba yende atatu wenda mufuma kumyati fumu wetu wajitunga tujimwabeo kwa kulomba wimakisha tushebea ibanyamulenge kumisoko yetu milele tuwe tubasomba montanchi murane Kongo ne Kinshasa abavandimwe our families, akaga muzi what you know bahaba chama muri no misi that is going on in our country, isi yabizi the world knows it. ariko icyatumye twaje hano The reason why we came here nukugongo dusubire tubwire nziza is so that we can tell it. wenda Maybe hari umuntu We need justice in Congo. 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 Kisegeti must go. Kisegeti must go. Kisegeti must go. Kisegeti must go. Kisegeti. Reka twongere tubaramutse inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha mwese aho muherereye turabaramukije tubaza ko mumeze neza mukomeye. Kuko mwari mubibonye izo video ni imyigaragambyo yabere hariya mu gihugu cya Australia aho babyukiye mu myigaragambyo no kuvuga ko bigaragambyaga muri East Africa twarisa mu masaha 9 y'urukerera iwabo bari mu masaha 8 saa 7 saa 8 z'amanywa y'umunsi kuko mubizi Australia batuje imbere cyane usanga kenshi ibokera bamaze gusingira undi munsi twebwe tukiri inyuma. Iyo ni imyigaragambyo rero bakoze bayikoreye ku nteko ya Amerika ndetse n'iya Australia aho bigaragambyaga murabyumvise ibyo bagiye bavuga ndi tubisobanura ndi tubisubiramo cyane muri uyumviye niyo video twagiraga ngo mutegerere cyangwa se tubategereje. Naho mu Minembwe iwacu muri Ho Plateau bazutse neza twavuganye n'abavandimwe bariyo batubwira ko apazari uyu munsi babaye nk'abakingura bazutse neza ariko kandi iyo bageze mu gicamunsi hari igihe drone zigenda zibarasa bigenda bihinduka. Mu minsi ishize mwabonye drone ko yarashe irundu kandi kugihanama irasa umwana w'imyaka 6 arakomereka ndetse yangiriza n'ibintu byinshi bitandukanye. No kuvuga ko iwacu rimwe na rimwe hari igihe haba hatameze neza, hari igihe ababazutse bumva nta masasu yavuze drone itarashe mu gitondo ariko umugoroba ikaza kurasa cyangwa se mu ijoro ikaza kurasa. Nukuvuga ngo ibihe turimo iwacu ntibafite ibihe by'amahoro twavuga ngo baratekanye, nta mahoro, drone zikiri hariya nta mahoro ahari. Dukomeza gutabariza amahanga ndetse n'abatwumva aho ijwi ribasha kugera twamaganira kure ibi bitero bya drone bigize iminsi byangiriza ndetse byica binasenya akarere k'iwacu. Naje kumenya impamvu y'ibitero bigize ibyumweru 2 cyangwa se amayinga 2 hariya irundu. Nasanze ngo ari plan strategique y'umwanzi cyangwa se y'abazarendo na FARDC n'abarundi kuko irundu niho hatambamiye niyo nzira ija mu Madegu cyangwa se ija muri Minembwe centre. No kuvuga kuko ngo bashakaga gusenya irundu basenya amazu birukana abaturage bahungire bose iri imbere bigira imbere bose babona uko noneho FARDC n'abazarendo n'abarundi aribo baje irundu noneho batere Madegu baturutse irundu. No kuvuga ko bashaka kwigiza abaturage gutwika amazu no kugira ngo basibanganye iriya mihana yose y'irundu. Niyo mara rero aribo bambuke bava hariya muri za Bicumbi baherereye baje kuri Karongi bambuka irundu noneho bazagwana bari irundu batere Madegu babona uko batera Madegu bahagaze irundu. Uko niko rero bimeze niyo mpamvu ya zira drone zidasiba irundu kuko abantu benshi bakomeje bibaza banatubaza tese irundu niki bahabonye, irundu niki bahashaka, irundu hariki, irundu nta headquarter siho headquarter ya twigwaneho, irundu nta urebye twigwaneho bahari nibe nabasore nyine n'ubundi bigwanaho nk'abandi bose ariko kandi nukugira ngo birukane nyine abaturage bahunge bave hariya
aribo rero baza kuhashira amaka yabo FARDC n'abarundi ndetse n'abazarendo. Rero hamwe n'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana yahagurukije kugira ngo bagwanire ubwoko, ntibizabahira ntibizokunda, byarabananiye, babigizemo umwaka urenga babigerageza, byarabananiye. Ubwo gusenya amazu no kwica abantu ni ukugumana none kugerageza. Rero uyu munsi wa none nta drone zigeze zirasa, habaye nk'ahabyuka neza, ariko tuvuze gutyo dushobora kuvana muri studio zacu mukumva ngo drone irarasha ahantu runaka. Kugeza aya masaha ntaho irarasa, niza kurasa wenda n'inyuma, ariko kugeza aya masaha y'uyu munsi wa none turi kuwa gatanu, itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ni ukuvuga ngo ntituramenya amakuru ku isoko yaremye ya gatanu neza, ntiturabimenya, ariko turaza kubimenya. Nitubimenya rero ayo makuru nayo tuzagenda tuyabagezaho kuko bisanzwe. Abakoze subscribe mwarakoze, muri abantu b'ingenzi kuri twe, tuzirikana neza yanyu. Nanone Kinshasa na za Kasai na za Lubumbashi hakomeje kuvugwa akavuyo kuko abantu badashaka guhindura constitution cyangwa se itegeko nshinga ry'igihugu. Abantu benshi, abakongomani benshi baramagana umuyobozi w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi, bamwamaganira kure, bavuga ko badashaka guhindura itegeko nshinga, bavuga ko badashaka manda ye ya gatatu. Manda ni 2, imyaka ye yayoboye irahagije. Barabyamagana cyane bakoresheje imvugo zabo ndetse n'ururimi rwabo rw'ikiruba ndetse n'igiswahili, abandi bamaganira. Ndetse hapanzwe na mandamano cyangwa se imyigaragambyo muri Kasai ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. Biravuga ko hari mandamano yo kwamagana cyangwa se imyigaragambyo yo kwamagana Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, yo kumwamagana kuko badashaka ko ahindura constitution. Barashaka kuko arekura manda yiwe irarangiye ya kabiri, atagomba kwihereza manda ya gatatu. Abandi bakavuga kuko constitution ishobora gutangaza guhindura itegeko nshinga bishobora kuzaza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, mu munsi mukuru wo kwizihiza independence y'igihugu, cyangwa se uhuru bw'igihugu, ubwigenge bw'igihugu. Baravuga kuko aribwo ashobora kuzatangaza ko itegeko nshinga rigiye guhindurwa. Ariko abakongomani benshi barabyamaganira kure, baramagana cyane bivuye inyuma. Mu turere dutandukanye imasisi, twagiye tubona ahari hagiye hagabwa ibitero n'ingabo za FARDC n'abazarendo. Ingabo za M23 zarabirukanye, zibasubiza inyuma, zirabirukana cyane, zibasubiza ku birometero kure n'abaturage. Aho twagiye tubona administrateur wa territoire y'Imasisi avuga kuko abazarendo n'abandi babirukanye kandi babifashijwemo n'abaturage. Ni ukuvuga ko abaturage ba Nord Kivu benshi bamaze gusobanukirwa n'iyi politike cyangwa se bamaze gusobanukirwa n'izi ntambara, aho bafatikanya n'ingabo ku rugamba, babashira ibyo kurya, babasehera n'amasasu yo kurasa umwanzi wa M23. Ni ukuvuga ko bamaze gusobanukirwa, kandi abaturage bakomeje kuvuga bishimira ubutegetsi bwa AFC mu bice baherereyemo, bavuga ko batekanye, baryama bagasinzira ari amahoro, nta kibazo, baguwe neza. Rero amakuru twari twabateguriye nahagarukiye. Mu ncamake mu minembwe bazutse neza, nta birahinduka, nta nduru z'amasasu turumva cyangwa se drone uyu munsi wo ku gatanu ntayo turumva. Naho ibuviraho hari kimya gusa, haraturiye, biracecetse. Hariya muri Plaine naho biracecetse, birasa n'ibicecetse, ariko kandi abantu baravuga ko ingabo za AFC zigwanya ubutegetsi bwa Kongo zireba n'ingwe n'ingabo za Kongo. Uko niko bimeze, nuko niko byifashe hariya mu gihugu cya Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko niko bimeze, niko byifashe. Twihanganishije abantu bose bagize ibyago muri iki cyumweru, ababuze ababo, abagwaje, abagwaye. Mwihangane mukomere, Imana iri kumwe namwe kandi izabakiza. Rero twagira ngo twibutse abatarakanda subscribe na share na like na comment kubikora kugira ngo tuzadukomeza tujanirane mu makuru yacu ya buri munsi, tuzadukomeza dukurikirane, tumenye iyo bisha niyo bigana ndetse niyo biherereye, nuko byifashe nuko bimeze. Turashima Imana kuko uyu munsi wa none imuhira nta makuru mabi twumvishije. Imana ikomeze ibane namwe kandi Imana ikomeze ibarinde. Asanteni sana. Aya Kongo tokende biso nyoso bana mbona view Kongo sha we adore.